Ndagusuhuje kandi ngo ikaze na karibu kuri wowe uzindukanye natwe mu gitondo cya mbere cy'itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri Gashyantare umwaka wa 2026. Tuje mu makuru yacu aho ndi buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi. Muzi amakimbirane n'umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. None uyu munsi wa none ubu ngubu igihugu cy'Ubwongereza nicyo cyamaze kwicara ku ntebe y'icyubahiro mu kuyobora akanama k'umuryango w'abibumbye. Ubwo turaza kurebera hamwe igishobora kuvukamo nyuma y'uko Ubwongereza bwamaze kuvuga yuko u Rwanda rukwiriye gufatirwa ibihano ndetse bya bindi byo ku rwego rwo hejuru. Ndava kandi kuri iyo ngingo ndaza kugaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze guteguza ibihugu bitatu birimo Angola, Kenya n'u Burundi yuko bigomba gutegura ingabo zigiye gukora operasiyo ikomeye muri aka karere. Ese hagiye kuba iki? Ni mu gihe burigade ya 30 y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gusoza amahugurwa ndetse n'umushyikirano bari bafitanye n'ingabo z'u Burundi nanone zikora mu bigendanye n'ubuganga, aho ndeba hano ngo baganiriye ndetse ngo bakahana amakuru ku bigendanye no gutozwa kuvura mu gihe haba habayeho urugamba rw'igihe kirekire. Ese urwo rugamba rwo ni uruhe? Narwo turaruva imuzi n'imuzingo. Iyi ni inkubi ngwaye ikaze cyane ugiye kubana natwe, ariko mbere ya byose reka dutangire gutya. Ahangaha rero nk'uko mutangiye mubona karaga video gatoya, ni akavideo kerekana inyeshyamba za M23 ejo ku itariki ya 31 ahagana mu masaha ya 12 za nimugoroba, nibwo bari bafashe ibirago babizinze bahambiriye bava muri teritwari ya Warungu, by'umwihariko bakavugwa yuko bakomereje mu mujyi wa Bukavu, ubundi imodoka zigakomeza zerekeza mu nkambi ya Sayo. Abaturage rero niko gutera hejuru kuri mwabonaga biriya. Rero mbabwire ibingibi barimo barerekana yuko doti yego yatangiye gushyuha. Narababwiye ko muri Bukavu ariho hazabera doti, ubukwe bukabera mu mujyi wa Goma kandi umugeni azataha Bunagana santere. Mu byitegure niko bizagenda. Rero ahangaha ntegereje kubona abantu benshi mumbwira niba ari retire strategique yabo nk'uko babivuga cyangwa niba ari ubwoba bwo kwibwira ibyenda kubabaho. Gusa ikiriho cyo ni uko mu gihe abandi bamwe berekezaga hariya ku nkambi ya Sayo, abandi bo bakomeje kuri Rusizi ya kabiri bakajya hariya kuri ruriya rugomero rwaho ahazwi nka CNL. Tuvuye aha reka nigarukire ku ngingo zacu zikomeye. Rero uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri nibwo Ubwongereza bwafashe initiative, nibwo bwahawe intebe y'icyubahiro yo kuyobora akanama k'umuryango w'abibumbye. Musanzwe muzi uburyo ki imibereho cyangwa imibanire y'u Rwanda n'Ubwongereza ukuntu ihagaze muri iyi minsi, aho u Rwanda rwareze Ubwongereza irahe ngo rubashinja miliyoni 50 z'amapawundi, aho Ubwongereza nabwo bwasabiye u Rwanda gukubitwa intahe mu gahanga. Ubwo ntumbwire niba iyi ntahe basabiye u Rwanda bataza kwibakubita noneho, dore ko Ubwongereza uyu munsi wa none nibwo bugiye kwicara ku ntebe bisobanuye yuko bugiye kuba kimwe mu bihugu bigiye gufatira u Rwanda ibyemezo byo ku rwego rwo hejuru kandi ruremereye.
Ibi rero bihita bikwereka aho ibintu biba birimo birerekeza ndetse n'ukuntu ibintu byifashe aho uyu munsi wa none niba Ubwongereza aribwo bwicaye kuri iyi ntebe, noneho bukaba butarimo burakinana cyangwa butarimo burumvikana n'u Rwanda, urumva nabwo bugomba kwifashisha uyu mwanya bubonye bukarwicara ku gakanu, noneho ibipfa bigapfira rimwe na rizima, ibihumba bigahumira ku mirari. Ikindi muze kureba ikindi kintu gikomeye. Ejo bundi nibwo mwabonaga abo ngo burigade ya 30 ya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igendanye n'ibintu bya infirmiyeri yasesekaye mu Burundi. Ukibaza uburyo ki noneho igisirikare cya Amerika cyageze mu Burundi mu gihe Africom nayo yari iri muri Congo. Africom yavuye muri Congo ihita ihurana n'uriya mugabo ngo ni Christophe Chris, uriya wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahita berekeza i Nairobi muri Kenya bajya guhura na William Ruto. Ariko kimwe mu byo iyi brigade ya 30 yari iri hano mu Burundi hakoze ngo ni uburyo bwo kwigisha igisirikare cy'u Burundi uko cyakwitwara mu kuvura inkomere mu gihe habayeho urugamba rw'igihe kirekire. Uru rugamba rw'igihe kirekire rutegurwa hano mu karere, ubwo murabyumva. N'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyo gifite abasirikare muri Congo, birumvikana. Noneho rero urumva kuba baje gutangira gutereninga Burundi babuteguza kwitegura ko mu karere hagiye kuba intambara ishobora kumara igihe kirekire, ubwo murabyumva neza, niyo mpamvu batangiye gukora ibi ngibi. Ikindi ibyo bintu muhite muruhuza nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutegura Angola niyo yamaze gutegurwa nk'ingabo zigomba gusa gutanga umusada mu gihe M23 yabishaka itabishaka igomba gukurwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngufu izo arizo zose. Rero bigategurwa yuko Kenya nayo Abanyamerika bayiteguye yuko ngo igomba gutegura ingabo zidasanzwe ngo zigomba ngo kujya ngo kurinda umutekano i Kigali. Nkibaza izo ngabo ziri bujye kurinda umutekano i Kigali, RDF iraba yagiye hehe? Biraba byayigendekeye bite? Ni ukuvuga ngo ni ya ntahe nyine iriwe yabakubise mu gatwe, ibintu byayangaye, ibintu byasubiye urudubi. Noneho bagategura yuko ubwo bibaye ngombwa mu buryo bwo gusekiriza umutekano w'u Rwanda, Kenya ariyo yakwifashishwa. Mutaza kugira ngo Kenya uyu munsi wa none niyo izaza muri Congo. Ntabwo Kenya izaza muri Congo, nta ngabo za Kenya zigomba kwinjira muri Congo. Ingabo za Kenya byanditswe yuko ngo zigomba kwerekeza mu Rwanda. Noneho ingabo z'u Burundi nazo zikaba arizo zijya gusekiriza umutekano wa Congo. Noneho zamara kwinjira mu rugamba rwa Congo, rero ingabo z'u Burundi bigahindukira Angola ikaba ari igomba kuzana ingabo zigomba guhagarara ku mipaka kugira ngo M23 itaza kongera kumeneramo bya bindi yikoraga mu minsi yashize. Ihane ikigaragara cyumvikana ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimwe bavugaga ngo zizazana ingabo zabo ku butaka bwa Congo, ntabwo Amerika ishaka kuzana ingabo zayo hano muri Congo, ahubwo irashaka kwifashisha ibihugu by'akarere, bikaba ari byo ifata ikabikoresha nk'inkoni yayo, noneho bagahondagura Kigali. Barashaka guhondagura Kigali yifashishije ingabo z'akarere. Ni ukuvuga ngo ingabo bagomba guhondagura RDF, noneho ingabo za Kenya KPDF ikaba ari yiza igahagarara hariya muri Kigali, noneho ingabo za Angola zikaba arizo zijya gushushubikanya M23, noneho ingabo z'u Burundi zigasigara muri Congo ndani zifatanya na FARDC nk'uko n'ubundi basanzwe babikora mu buzima busanzwe, nk'uko n'ubundi muri iyi minsi barimo barafatanya mu rugamba rukomeye bahanganyemo n'izi nyeshyamba za M23 na RDF. Urebye aya makuru ni amakuru y'ingenzi kandi ni amakuru y'ibanze, noneho ukabihuza no kuba Ubwongereza aribwo bwicaye kuri iyi ntebe y'icyubahiro. Niho mbabwira ngo hagiye guhira rimwe, hagiye kubera akantu, ari byo mbabwira ngo Ubwongereza bukubise intahe mu mutwe, Kigali nihabyuka iraba yarigenje. Kandi urebye ntabwo ari n'Ubwongereza bwonyine. Nimuza kureba buriya murabona ko Ubufaransa burimo, Ububiligi burimo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo, ibihugu nka Canada birimo. Ubwo se urumva ubwinyagamburo busigaye n'ubuhe? Nta buhari, uretse gusaza imigeri. Indi nzira imwe rukumbi yari isigaye kwa kumanika amaboko, kandi abandi nabo bihagazeho bakavuga ati tuzapfa turwana. Ubwo niba nabo bihagazeho bakavuga ati tuzapfa turwana,
ubwo nyine nibahagarare bapfe barwana nyine, ariko burya njya nkunda ubugabo utisubiraho bubyara ububwa, burya uwashaka yamanika amaboko, yayamanika bigishoboka, kuko niba uru rugamba uko ndureba hano rushushanyije n'ukuntu babiteguye, biramutse bishyizwe mu bikorwa, simbabeshye nta n'uwo kubara inkuru wahasigara.